A o ongol whaatu tuanga katoliko po le katesimo mo alom whanau po sa vali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa mali pule anga whaakipik po Samoa pia. Ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le ni po kalame. O le vaenga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le katesimo o loo whaanga solo pea mataita ia se vaenga moa mua. A o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito lio tui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga mo le whanawiti al puleanga po le sa vali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatua tua o le malam lama i mauwaa i lo whaatua tuanga o lea le tāua peo le langlong sua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 whapele i tūlau i lunga o Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaaiu taua o ongol le ni tausanga wa a mata ina i mta upu whaamalam na maino sakala meta. O se whaamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō mana tō matulai. O le moni, o ni wha o safianga i le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa whaamaoni le atua tāsi tolu pa ia ma whaamata ai alom whanau e whiwhia i le upo le lii. Mai le wangilia mātai om ta upu luas fulvalu whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei i o tau o atu e whaino o malava masoo ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii ma le anganga pa ia. I o tau wao o atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tau. Whauta foi o te i a te o tau i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi. Ia, mo foi onde fatalo fata mai nei tai au. Nei aso fou, fa pena ona tato wala fa mai i le alofa malenga liu le tu nei tai au. Le leile atua. Sai mi uma. Le leile le atua le ufa pena no tato feilo i nei tai au. To e fa au tato. Tato le sona po tato kapite. Ia te tonu lava fa moe ia so se mea lava mo no tato amata mea i le atua. So swani mailo na nganga ya ti tatou ia fa pena ona fa matala tatou loto yo tatou malama i le tatou mta upu o le tatou sauni e talno ina le nei tai au ia tatou sisi fa tasi le fu o le man malo Yesu Kristo i le suafel tama le alu ma le nganga pa ia nganga pa ia e a fio mai e fa tumuloto ia e alofa mai a te mātou se o mātou mo skotu mai le nganga mai le fia sosuani mai o no o Yesu ke viso lo mātou alii amene sangato maselino no tātou sulfanga ma via pa ia le tinao le kalesia le suafu tama le alo ma le nganga pa ia. Amen. Ia o le tamati ia masalo le wa o tu sila o le plan a ko le o tato le sona le la tato tala noa i asu nei a pe ona le tato a mate te talo. Ia
ai tātou tele I pēna whai atu. O le lau tātou whaawawina, o tātou talanoaina, o le sakalameta o le songa. Le ngako a maka mai ai le upu sakalameta, tātou vaeso len tātou talanoa isi vaenga o le papisonga, ia o neila. Ia o le a whapena o na whaumai, tātou talanoa I le sakalameta le papisonga. Pēla wana manino tātou, a tātou talanoa I sakalameta le papisonga, tele whaamtalanga le papisonga. Ai u whapena o na mai main points, poni mea tāua, ina ia whaingofia ai o na malamalama o tōru whanau. I le winga o le papisonga. Ia, ai tātou tele I seena le tātou kaena. E mua o le tātou pitule tukule o le mua I loa. I batasi? Mua I loa. Koe whamanatu ia ti tātou. Po o tō malamalama I le mea sa tātou taranoa I le vai aso utona. Koe mai le pesini. O le ale tā ua o le sakalameta o le papisonga ia te I tātou. Tūrunga Iese, matua I leo tele. Anaia, sa, pamama I tātou mai le angasala, tu whaasolo, o le angasala na maafua mai ia. Ia eisi sitari, wa kene kan. Ia, tamana usai. Anaiha, pa mai ia tala tamo isai. O ta tala I tātou, ai sei whauru whale mai karasia. Mai le atua, le tātou tano e te tonu o le sakalameta, ia isi tari, ese mai, sa o matari a tama nei. Toksa. Nei, ma se pati mo tama nita. Ave ai oi ma. Tupu, te feta, o stalanga, ia o manino, le alaua manino mai doa malama tātou I le tāua o le sakalameta o le papisonga ia sinona rua le pai fatasi ai sea ia o fatua Iesu le sakalameta ai sea leu fa mambo makapalongo le tāua ia sama ele kama Moi ma nei ya pa mai sa fa nga I tātou le malo. O I fiaru le malo le. Ia le lei pati tātou. Ei ma ka tātou e le fian. I le malo o le atua. Pe a fai tātou te tania le sakalameta o le papa. Songa. Ia. Le lau mangingo. Le lau moku kua. Mea lenga koe a mai e tātou, se tue whaatepa I tātou, se mea na tātou taranoina, I le mai aso tona. Ia. Se same topic a lewa whaapena o le whaawau mai I le sotot. Pa mai le whatasi mai le autou. Ai loa. Le whatasi. Ai loa. Ese si isi tau mamalama leo. Moni se fa mese se tasi e kaino e koruse ma nei ia leo ka kana ho o le le winga o ngai me fa ilonga ai sa vali da wor kele o e vai fa ilonga ya me mas ngai kilo da wor kele le pakali le ai sa ai lo wor ka o ya o ka mo ya ka mo e tu e isi mo mio fa ilonga le koskosi da wala ta mai ya ka ko kolos e le pula o me kolosi me nga e mo mio fa ilonga o simbo e a onka ko mara o ba ya ta o mo mio sim mo mio fa ilonga pues kai mi ala ka kilo kuruse de pengo kala ka mo o isi maningo den ba ia e aula kai mi da ngis ka mi no ka ngo koi aule e sa o le wa umano o le ai sa we puisenta kuma I la usimpo nga ba Isaia ulai mai pa ali duma la le aka nga mai ya oe mai fa matala o le winga o le koruse
ua e whapena ona e whamtalaina ne tai au. Ia, o le asa lea koluse, e whamanatu ai I tātou, o le malio Iesu Keriso, mo I tātou, e whamangalo ai tātou ang sala. Pati mo no. Oi le masu. Nei ia, mai a tamo isai. Ma ngalo ka tu mo. So se kengi ala ni check pai de sipo. Yo lo lama lea, simpon masina. Yo ole masinan fine mai lea tua mo tātou. Lama ai le po youth. Ya, nei ia betul. Inga le masu, wa le masu. Inga kongsa akori. Le po, mera nga fai le atua le masina. Ia. Tau le kamai le la. Yo, ole la lea. Ale selo, yo kongsa ato lang. Le fo ai me le atua la, e whamamla mai na iau. Ma mai al mawhanwhana ia te tātou. E mata sile kulea? La salo kamu ana. Kala. Mai pe ka ulo ngol. Kala wharawaro ingo Isaac yo simbole o so. Whamatala ina ne aso re Nua para rainbow. I taimi o noa. Ngā whaleanga ina le lalulangi atoa. I le lolu. Whaleanga ina ai. Kama mai tangatang sala me lalulangi. Whailonga ina ave le atua ia noa. Whai atu ia te ia. E le toi o se lolo i lalulangi. Nimo whailonga ia puna whai aku le makoruse, o le masina, o le la, o le nua a tuena tue whapapu atu. O le whailonga I le tale atama le mana ia taimi le ewa manatu ma le taimi o noa. Ia ka kou kemine. Ko ke wa aia la se ngua le hea ka kikiro pere kemine wa dade. E ka umehe ke kako. O le le ai se timu. E langi le nei laso. O le ki munga I whea, e wa aia la tātou le nua lea. Ka ume kako ua umare tim ia yon te fa popoto pati tātou le sao ma tātou God is good all the time. Jesus power ia le ala ko bagi ngol ngol mai ngol ka ko wo mai dola ia le fa donga ba aia o mea fai tino Papina ona whaonga ile papisong ale katoriko si dungo ni mo kameki o isla pakisonga wa kingo kongoli misa si dungo ni ma nei ia o le lau tau sila mai le foi o ila to o le afa pena ona mai ko fakire la ki ala fam kalanga e pa makala sela le o le molila o le I pae lea, o le vai lea, ma le suau. O ina lena tofi e sau whamatala le se. Su mana sunga yese, whamatala manino, kusa ia ki den koe mara malama la ui ila. I le winga, ma le taua, e ranga wha ngai tonu o le sauninga o le papisonga. Tabra mura no yo talofta meti yo lo yese yo olo me faitino ro famtala ina neia so yo ole morisela tatfa ala I tono le temi fa tino il baptisonga tato tadia ina ile fa le langi ole atua ma tato tadia ina ai mala blaba keriso ma le ngatenga ole morisela Tadia ina dea o le malam lama o lo wole whavau. Ma le ngatenga o le tadia ina dea o lo wole whatuatua. Aftai. Neia o lo se patipati se kata yese.
mai ta ulo suafa ola pele ia ma failo Tala fata miti o lengo Nicolas. Lo mala anga ile ye pa le mago ke biso ola mau ke biso mai fa pa ia mai fa mai tato. Mai fa mai tato roto e pe Yesu ke biso. Iya, cepat-cepat macam mana? Itu sifat popok. Itu sifat popok bet. Ya. Sum mai. Tahu dong. Pada ipai foi e fama ina ia tatu ang sala mai papala le ang sala. Ole ipai ele fai longa foi ole na mama. Ai, Allah. Ya dia lah aku iya. Langa. Iya lah, dia tatu sila mo tatu mata-mata e fa tino taimi ole papsonga. Iya, olha sila na somai. Olo ino o senao. Yo lo e vai mai. O le vai i le papatisonga. E mo wele ola fou ala i le whātofu lalo a wang tata whiauti mai i le angasala. Ala la le o le whātofu lalo ma toe ma mai lunga. Ma wele ola fou me le atua. Lola. Então, esse que fica só. Chuva. O le vai sārea i e whamai na i o tātou ang sala mai tātou rua i mātua o a tamo ewa a wā i papalare ang sala ma i tātou sauwhangai fo i māro rea tua. Neia. La foi le mele tatu tiro pi itabra le bag. Water for life. Domingo pasa mo le vai ole. Ola. Neia ia le o mai la wari ia fama mai tatou. Mai le sala ia mo le vai foi o le failonga ole. Ola wa le vai. Ia. Pele ase me ai la bana le vai e ti soifua la va. Ia. Tangata muli. Ia oro ingoa Francis Pentito, ia le aunga suau e mau tu whaanga ai e whauina ai e avea ma perfecta tupu ma stauranga. E ato foi ma so se tu finga no fovoto, whateta inga o le whirela, taposa, o le amatanga foi lea o le urufale le au ainga le atua. Ole Aulia ia temi vai le temi ole song ia e fai longa ia fai le ia maua longo vinga o mau inati ai tato pe fa makala kama le ave ai o matupu le feta maositau pe ngo fa ku le ba so ke ese o ka ko bala vinga al sakala metal pe songa wa tutusa i tato e ala mau inati tato ave o matupu ave o ma perfecta avea oi mo staulanga lo binga la kai mia pa keso oi ia kai mi dea ka ngo fa kingo lo ka ko pa pisonga fa kingo me ia la wika ko o el perfecta o el tupu o el staulanga e ala ile soifua maleola tato ola au na ia ia la uma himo uma me ese si le mamla ese si le mana matato mala matato aman to la tato na ole kansia katoliko lava lo fa pena am fa ngai mai ia ile sakala meta ole papa
songa ia o ngā tako maru pisilonga ni. Uno si. O ai na te whātau no ina ni sakalamento ni papisonga. Leo ku runga yesi leo kele. Urunga. Neia, e te si ese mai ai. O le tali, o le na o le osi tauranga, o ia lea na te mawhaia, o na whaatino ina, ma whaatauno ina, i sakala meta, o le papa songa, ia. Lea lana a kou, si sila mai. O i o lea le a whamakala a koa, koi au le pisa tātou tamiti. Lea tali. O le whaatinonga lea o sakala meka ne kaparangoa i le ngeipa yaso ma lava yaso. By the mystery of your death and resurrection, bathe this child in light, give her the new life of baptism, and welcome her into your holy church. Lord, hear our prayer. We ask you, Father, with your Son, to send the Holy Spirit upon the water of this font. May all who are buried with Christ in the death of baptism rise also with him to newness of life. We ask this through Christ our Lord. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. Is it your will that Lila should be baptized in the faith of the Church which we have all professed with you? I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Receive the light of Christ. Parents and godparents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly. This child of yours has been enlightened by Christ, and may Almighty God bless you all. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salo lewa o tau silsila mai o tau whanau. Mai lewa le amatanga i ka kukanangoanga le papisonga. Lea ua whapenano tau silsila mo tatu patamata le kliple na watu. Le whaatinonga i leus taulanga o le sakala meta o le papa songa. E ile asesi ua. E leo maramara. Maramlama i tātou? Maramlama i tātou? I le sakala meta o le songa ia le lawa mangingu malamlama ka ko i le sela lunga mafuanga i faonga ai le mai ka ko o le failonga le o Yesu o le malama i o le ie le ko famkala ngei o le ola ola mama o le vai o le failonga o le ola ia malsua ula le ai mo inati ai mfae e papa tato ave i tato ma o staulanga tupu ma pero está tu pot na nuta ya ai mana tu fo le sakala meta ale ka se katolik e ai le mea ta awolo tama tausi mo lo tina tausi ke o pesidis ona me ku ia sino mo ku le ka fo o le ngaluenga al mat ko tausi o le tatalo mo le anganga mo le ulanga o le pepe le papatiso
o le matafa yo na le ai fai de kalesia me ka o le god mara god fara dongo vinga mea uma ye mo mia le kai mira ka pakiso se pepe e te tau ona yeso na tina tausi oni ona matu tausi tama pole tene yo le tina ai va pe se pepe tama yo o tama o ia le o le a fai ma matu tausi ma tama tausi po tina tausi o le watalia sakala meta o le papa songa mai lava ile amakanga mai le yaso ku le kolu ba yaso ka ka ngoa e ise mea o lo e le mala malama ya mai ka ko amakanga mai sakala upu sakala meka ba yaso le o ke ai papsonga le o ka ko kaurunga le yaso ngai le o mangingo mama na mea uma ile fa tinonga o le sakala meta o le papa songa ya e kong ya o le si uila ngar ka ko sakala meta dia lawa mai ala al sakala meta papsonga ya o ke kong o le bayaso asau o le akako me ia kulisa sakala meta o le eukalisi eukaristia fia sakala meta ka eukalisia si fa asau kako ia fia la le wa mo ka kono tas o le fiku mai kwa kas ngo binga na ko fia la sakala meta ka kere ngo binga e ka mo fai ya umar ka usangan ngai ia o kaku kava kaku ale mea piko sidin ka hawe ka ko onga o lo o ko mara malama isakala meka o lo to le kalisia ile suafu tama le alo madenga ngapa ia si o lo fa maria Maria pa ia tina o le tua miso e mato teifon fakta ia tu ia te oe il soa fatama le alo marenga pa ia